Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Is-sibt filgħodu Giorgia Meloni saret uffiċjalment Prim Ministru tal-Italja wara li ħadet il-ġurament tal-ħatra mill-President Taljan Sergio Mattarella. B'hekk Meloni saret l-ewwel Prim Ministru mara f'dan il-pajjiż. Giorgia Meloni saret Prim Ministru wara l-partit tagħha Fratelli d'Italja ġab l-akbar ammont ta' voti fl-elezzjoni tal-25 ta' Settembru li għadda wara ir-riżenja ta' Mario Draghi. Fl-alleanza tal-Gvern ta' Meloni hemm il-partit tal-Lega Nord ta' Matteo Salvini u l-partit tal-Forza Italja tal-eks Prim Ministru Silvio Berlusconi. Il-Viċi Prim Ministri tal-Gvern ta' Meloni huma Matteo Salvini u l-eks President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani huma saru Ministru tal-Infrastruttura u Ministru tal-Affarijiet Barranin rispettivament. Fuq Twitter il-Prim Ministru Malti Roberta Bela awgura lil Meloni u qallet ħares il-qudiem għal aktar kooperazzjoni bejn żewġ pajjiżi fl-ispirtu ta' prijoritajiet u valuri komuni.